Srangsalo Mandai Tipra Mothani Luwajimung Ford Foundation Salno Rwgwi Khlaijakha Himbotok Manjaka TTADC Chairman Jagadish Burma Amsaini MLA Shopna De Burma no khoboi te kubun Tipra Mothani adongrok Tipra Mothai block foundation de long live Tipra Mothai Asholo Poilano Panda Manjakna Narowai Rockno Rishakando Lamjak Shogin Harjaka Abni Yagolo Jatikathan Musunga Kekramani Yagolo Tipra Mothani Banati Shaw Khlaijakha Ashal Abni Yagolo Khlaijakha Kaisha Kotor Himbotok Ashali Relewa Lukurogni Bangmani Belaino Mokolo Khlaijakha Abni Yagolo Tipra Mothabai Kringzak Dal Bidal Nangkongmani Koklam Shawai Khanarokha TTADC Chairman Jagadish Burma Bubagra long le Tipra Motha long le 5th February Court Tipra Motha Foundation de Chini Mandai block president and briefing khaika rally Khlaijakha tabuk chung holo Chini main program na bonishukam Tipra Motha TWF YTF TF ni bana chung Khlaijakha amti khaina Chini Bubagrani Tipra Motha ni Full demand, no greater Tipra land, no race. Chung separate Tipra land, but separate greater Tipra land for Amaya. Or message not Tavisha. Chini has Chini Jotu Gorono, some Yapana message has Chiri Jotu Blogono, Chini Home the Bomkai, Tipra Mothani, Court Foundation Day, some celebration fighting. Tabu Holo Chini, Mulbul Korono, Morok. उनको वीडियो ते नों न्यूज़ चैनल में किसी हास्टन चिन्ह के बाद सारा अपना लोग मैसेज पाते हैं Ashal ni relewa Manjaka TTADC ni Chairman Jagadish Burma Amsaini MLA Shopna De Burma Zonal Chairman Tony De Burma no khoboi te kubun Tipra Mothani adongrok Mandai ni Shimi Molini Kokthum Chini Khorang